Aturan panjadi. Om Swastiastu. Aye, Driki titiang sarang sawitran titiang, jagi maktayang wirame totake, sane kaketuh saking kekawin Arjuna Wiwaha. Lurus ya saya. Om Awi Agnamastu Namo Siddha. Sasiwimba hanenggatu mesi banyu aye sekadi lawat bulane sane wenten ring jur madaging toya dana sing suci nirmala mesi wulan sakewanten wantah sane ening tanpa kewanten medagi lawat bulan iwa mangkana rakwa kiteng kadaden sekadi punika betara ring saluwiring panumadianyane ring angam baki yoga kiteng sekala ring sangi Jepang tapa brata betara pikaten nyekala sani kaping kalih titiang sareng sawitran titiang jagi maktayang wirama mertukamala sani kaketus saking kekawin Arjuna Wiwaha. Lurus biasa. Om Awi Agnamastu Namo Siddha. Om Sambah Nenganata Tiang Alanda
Aingge Ratu Sang Hyang Maha Suci, pangobaktin titiang iniste, Suryani Ugi, padukan betara kantun jagat tikanu. Wah ya dia Mika Sambahyang ulun ia jang tekan hanawane Skala ni skala pangobaktin titiang, reng paduka betara, tan wenten sios. sang luer agni sakeng tahan kadia minyak sakeng dadi kita Aingge paduka betara, kadi kini mijil, saking taru, kadi minyak mijil, saking santan. sang saksat metu yan hanewang amutar tutur pinahayu Aingge paduka betara nyelentari, medalya ning wenten anak, ning Jepang tutur pecikang pesan. ngaturang parama santi. Om Santi 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 Om.